Esinye isikhathi idloti nesithunywa noma bungwe bakho nguwe omele ulawule impilo yakho, impilo yakho ufuna ihambe kanje ingahambi kanje. So bobule bakhona emakhaza zala emakhala angafani. Ngiyangizala ekhaya ekuthi ngilisuse phansi ngilivuse libe ikhaya elibukekayo. So njengomuntu ongena ngabantu abadala, we-must ukuthi ekhala kithi ngilivuse libe khona. We-must ukuthi kube khona indawo ebiza mine njengoba ubona ngemuva esizama ukwakha urondo o6 corner urondo wakagogo, and then ufuna mhlawumbe enzansi lapha ngakha ini isikole, and then lapha nje ubona lapha itine igcwele lapha sakha ini isonto ngoba ngimuntu othandazayo. So ngawuthi mina isimo sakho masilawulwe nguwe mbukelo khona ekhaya. Abantu abaningi bathi idlozi lama livume ngenza ukuthi, idlozi lama livume ngenza ukuthi no akhambi kanjalo keselidlozi. So nguwe uvila bakho nokucabanga kwakho ukuthi idlozi elisho kanje. Okunye kulawulwa nguwe wena straight njengami nje. Angiyeni umuntu okhonze mhlawumbe ukwenza into eyenziwa ngomunye umuntu omlapho endabuko, ngoba lo muntu osuke enza lento le angimazi usuke ayenza isukela kuphi, usuke akhonjisiwe noma usuke kwenzakaleni. So ufuna into ungayikophi, wenze into ekuwe egazini lakho. But angikushoko babula bakhona emakhaya as long abantu abadala kuthi usiphosise nonke enengibukelako kuma video ami nani eneneyiphiwo ezahlukahlukene, ibani namandla nibe nesibindi, nazi ukuthi nisukaphi, nazi ukuthi nibhekephi. Futhi ngisephithi ukuhlala eMpumalanga ngumthandazi, ngidinga uzomthola khona mbukelo khona ekhaya. Busiseka la khona whatever you are, into zakho mazibe zinhle, zivuleke, zikhanye. Inkosi kubusise. Ngithi kuwe akusiyo konke okusho idlozi bese uyakwenza. Kuba nengcondo, kube nokucabanga ukuthi into uyithande bese uyayenza. Kufana nekugcwa komuntu njengami nje ngikhonzile kufaka icathulo. Ngiyayigcwa amasenglisi, ngengisho ukuthi idlozi yimi nje okhonze ini amasenglisi newash kube kuphela. So mbukelo khona ekhaya uyabona lapha nje, uyabona ukuthi nangu la neplastic. Sekufuna ngibuza laba baba la ukuthi hayi lapha iplastic angivani nokuthi ngigcole kanje. Ngangisho ukuthi idlozi mhlawumbe yimi engithanda ukuba njani ukuba clean. So abantu abaningi zami this isithunywa sami this manje kugcina uphambe nekhanda hlangana kanje. Nkosi kubusise mbukelo khona ekhaya into sokwazi